پودکاستا خوابونه گوهتر دکن لسر پلاتفورمین سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوندکلاود دکارن مبشوپینن. سلاف گودارن پودکاستا خوابونه از زینل بلوت دوی برنامه خود امی یکی مجداری روژا کوبانه یا جهانی بنرخینن به روزنامه وان خزنه نبیره. گودارن هجا وک هنجی دزانن ده سالا 2011 ده لسوریه آلوزی درکت. در 19 تیرماه 2012 ده لروجاوای کردستانی لباجار کوبانه شورش آزادی و پاراستن روجاوا دست پیکر. در 2014 ده چته داعشی با آوای کی هوانه ایرش برنسر کوبانه. چته کو ترس و خوف خسته بود دل هر کسی راستی برخوادانا شروانن یه پگه و یه پجی هاتن. شروانان جبو پاراستن کوبانه به جانبخشانه شردکرن. گل کرد سوسیالیست و دموکراتان جی خودی لبرخودان کوبانه درکتن. یکی مجداره روژا کوبانه یا جهانی هات را گهاندن. و لطفاهی جهانی مش و میتینگ پیکاتن. به مناسبت روژا کوبانه یا جهانی حوالا ما روژنامه وان خزنه نبی کو شاهدی جوان روژین دیروکی را کریه ده جبرنامه امره بنرخینن. برز خزنه تجد زانه ایرو یکی مجداره روژا کوبانه یا جهانیه. تو وکی روزنامه گره که جدست پیکا برخودان کوبانه و حتی داویا وی یعنی دناف وی شهری ده تومایی وکی روزنامه گره که تراغهان دیه تا هم شهادی جوی برخودانه را کریه و هم جی خودی درکتنا برخودان کوبانه تا دیتیه. تو گرینگی راغهاندنا یکی مجداره روژا برخودان کوبانه روژا کوبانه چوا دکار بنرخینه؟ دم باشوا و همو گهداروانین وره یکی مجداری سخازن و دست بکم دم اکو مدگوت شروان یپگی آن یپجیب تایبت را دگوت ایرو روجا یکی مجداره مجد چول گلوان نیرین دگتن کا نیرین آوا چیه جمارا دگوتن جخوا پیوست که همی روجین کوبانی بن از وید بجمع لگور بیرا شر کوبانی قال دکم یادنه گیرینگ بو یعنی گیرینگی آوی چی بو برخودانه که وقت برخودانه کوبانی بون هر کس شاهده وی بون هر کسی دید نه دناف دا بجی جودور دا هاتا شوپاندن جبر دنگ ودانک پر مزن چکر بشری و دید که چکن پیش هر دبوی لهمبر چتاین داعش او قصد توپ و تانک در باسی کوبانی دبون چکن که یپگه و یپجه بکارد آنین زاروکن وی ولاتی بون چه قصاص فیک بون لهمبر برخودانه که او قسم زن بدلن او قسم زن هاتی داین که چو خورتن که جان دان خون دان جبونا پارستن آخا کوبانه ایدی باور مروواهیه خواه مجبور دید که خودی در کتنک هبه جوی برخودانه را خودی در کتنک لوا جوانین که جبونا آخا خوشر دکن جبونا هبون رومتا خوشر دکن هبه به روزایی که کوبانه سینوردار بمینه یعنی جی بماوه دمه و هینه تیر نکره وان شروانان هیشت که دنگک ویرنگی چه به و لگلوی خودی در کتنا ملت باکره کردستانی بو و گل اروپا بو کردن مل هر دری لدنیای بلاف بوی افبون سدماکو ملت جهان بما بحثه دهندر کوباین دا چود به و روجایی که مجدار بیراگ هاندن لگیرنگی چو قصهبو از وصانان رخینم اجی وک شروانین یپگه و یپجه و دمه دنرخینم و دمه پیویس بو هر روجین کوبانی بانا و گله کرد جاینا نساکر بو ویرنگی هل بجارت بو کو دما برخودانا کوبانی دا هر روجین کوبانی بن لاف روجا یکی مجدار کنها پشتی و شری ام بیرتینن ایدی وک روجا بیرانینا برخودانا کوبانی درکتیه وک 15 ماه نه دست بکرنا شر کوبانی وک سرکفتنا و 26 ماه یکا کو کوبانی هاتا راگاندن جچتین داعش هاتا رزگار کردن پشتی ایرشن چتین داعش یل سر کوبانه دنابرا 6 و 8 جوتماه 2014 ده گل کرد لباجارن ترکیه و کردستانه و سرانسر جه کو کرد دجی داکتن قادان و کولانان او به چالاکی جهرنگ ایرشن لسر کوبانه ین چتی داعش شرمزار کرن ده انجام ده بدهان کرد تایبتیجی لباکور کردستانه جالیه هزین دولتا ترک و هاتن کشتن. دستلاتاری AKP و سرکومار ترک رجب طیب اردوغان اکول بندا کتنا کوبانه بو جبر تکچونا چتین داعشه گلکی عاجز بون تحملی تکچونا چتین داعشه و سرکفتنا کردان نکرن
برای خدا سیاستمدارین کرد به وگریدای پشتی 6 سالان دوز وکر ایرو دبن ناو دوزا کوبانه ده 108 سیاستمدار تی دارزاندن 21 جوان نها گرتیه تو وی روشی چوا شروبت کرد نها جبونا دو آلی سر بکوین آم بکوین پیوسته دنگه یک دناف براوان ده هبه ام نکارن دولتا ترک و دوزا کردان به هفدرا بینن برانبری هفده دور دا سرکفتن و بین کفتن نرخاندنا وی لگور من وی نراست به جبرگل کرد جخوا سامبولا برخودان دست بکریا و دپاش برخودان ده جهرتم سرکفتن دبینه بدلین گراند ده لسکر سرکفتن وی جخوار اساس دگره اگر اردوغان و تکچونا خو بناف دکه و وانداکرنا خو بناف دکه افرسکری که مزنه کوبوی صدما گرتنا نه تنه 108 سیاست مدارین کردین کن هاتنه درزاندن دجبونا دستک داینا کوبانه یانجی جبونا گل کرد و دوزا کرد باکوری کردستان نه توجی زانی جمع بیتر دشوپینی جمع بیتر لوی در سیاست تم شاندن دبینی و دنرخینی بدهان روزنامه‌وان بصدان روزنامه‌وان لوان درند زندان دانه ملت کواتیه گرتن سیاست مدارین کو پیشنگتیا گله کی دکرن اونا همی هاتنه گرتن جبونا گرتنا یان جی نخامتنا کرنین دولت ترک لدجی گله کرد کو حتانی نها دست اشتیه درجی دولت ترک که تفی همی کرنین ویجی لهمبر وانا ازبارم بدنگ نکاری بمینه نه لباکور جلاتی سوری نجی لاوروبا نتنه گل دخوازه لگل وقاد ناف دولتی جی وی که بانک دکن لکا گوه کو ببیسه ترکی دهندر خدا آنها جی وانداکرنه که مزن جیان دکه روشا آبوریا کو دهندر ترکیه دا اویا بخوای بس کو سرنویسا تکچونا دولتا ترک به دهندر ترکیه دا روش چیه آلی سیاسی و جهفکتین پارتیان کو بروچونا هلبجارتنا دا بونه اونا همی پرسکره که مزنن ترکی جیان دکه نها دواروجین داویه دا گفن دولت ترک دیسا جولی سر باکر و جراتی سوریه هنه و یک جی باجارین سرکه کو گفلی دخوا دیسا کوبانیه جبر اوستریا هنه دقر کاوی دامایه اوستریا هنه دبروی دامایه نکاره داقلتینه زحمت داقلت عندنا وی جبونا وی جی او سیاست مدارین می کرد کن هاد هندر زندانا دانا باور بکه اوانا جی بشکی مزن یه جی برخدانا کوبانه و سرکفتنا کوبانه نه جی هزا وان باورم جزر که سرکفتنا وان و گل باکوری کردستان گشکی جی باورم بقاسی کو دوزا کردان باورم اف برخودانا شروان کرد گل کرد و سرکفتنا وان جبو کردان بخوره چه آنی؟ از نه و بیجم جبرکم بکوبانی دست بکر ام جو کوبانی دست بنرخینن یک مال د کوبانی دتنا و شهیدی کی خاطر به همه مالین کوبانی خودی بردیله جبونا و ناو خو باجار 1000 شهیدی بو هر کس جو کردستان الوی داره بدل دان لور شهید کتن لزاروکن کوبانی کلور شهید نکتی ناو شهر کوبانی دوا که شروان نیپگا و یپجا د کومکوجی کوبانی دا شهید کتن مالبات هاتن قتل کرن مالبات نمان گلک علی هنه مالبات ایوان بگشتی چون گلک کس هنن ها بتنا خوش یاند کنه جبونا و شروانان چجمر آواکر هبونک نه تنه جبونا کردن باکر رجلاتی سوری یعنی جبونا باکر رجلاتی سوری آواکر اف ستاتویا کنها ام دبن سیوانا ویدا جیان دکن ریوبری خسریا باکر رجلاتی سوری اف برهما تواهی کردان بو ل هر چهار آلیان کردستان و اروپا جی کده کیوانی مزن هبو و شروانان آواکر بو جبونا ویجی بقاسی کو بدل هاتا داین حتانی ام بگیجن ویروجه ام نها ایدید قادن دیپلوماسی دا و قادن نافدانتوی دا بانگا اعتراف کرنا ریوبریا خسر بکن دستک داینا ریوبریا خسر بکن دکنا پیوست ام جنها ویدا جی دستک بدن جبو کو خودی لکد و خونوان شروان آزادیین کو ام گیشتان دن روجا ایرو پیوست دیسا وک روزنامه‌گر که جن تو تکوشن و برخوادانا جنه چه شورشا روزاواده چجی برخوادانا کوبانه ده چوا دبینه و دنرخینه اف خودستک پر جدایا جبرکو جبنه ده هاتا گوهرتن هر تشت هاتا گوهرتن فکراندن هاتا گوهرتن ارمانج هاتا گوهرتن نیرین هاتا گوهرتن جکوبانی دادی ساقال بکم اگرم قال برخدانا کوبانی بکن ام بگرگ قال رحي اوقاس شروان ازاديين كو بريا شورش جي بدل داي جنين كو جكوباني دركتن جنين كو
ji Bakur Jilati Sûriye û ji tevahî Kurdistanê derketin berê xwedana qadên azadiyê li wê derê ji bona têkoşînê bikin gerek em qala van bikin li gel wê em ê qala yekemîn çalakiya fedayî ya şerê Kobanê Rîvana bikin. Yani şehîd Rîvana jina yekemîn ya çalakiya şerê Kobanê kiribû ji bona ku ji Daeş re bêje tê derbas nebî em xwedî berxwedan hêzeke li wê derê ne. Artêşeke weke YPG derbikeve hûlê û di nava Kurdan da û di nav şert û mercên ku jiyan dikirî da û di nava şoreşa alozîya Sûriye em bi nav bikirin da eger derbikeve ez bawer nakim ku tiştekî ji rêze û ti kes dikare vê zû binirxîne. Yani jin bi giştî hat guhatin ev mînaka leşkerî ez didim. Li gel wê siyasî jî beriya çend rojan ez ê bi Kurd vê mijare hinekî wara parve bikim. Beriya çend rojan Rêzar İlham Ehmed di gereke diplomasî da bû, li Rûsya bû, li Amerîka bû, li gel wê ku temsîla Mesedê û rêveberiya xwe ser dihatin kirin. Aliyên diniyên ku li wê di şandeyên cuda da jî hebûn. Hema aliyê muaradê, hema aliyê xwe dewleta Türk bi xwe jî di nava gerekê da bû. Lê dengvedanek ku ji hêza Rêzar İlham Ehmed derketî û hevdîtinên ku hatin kirin, rêzecivînên ku hatin çêkirin ez bawer nakim ji yê dinê derket. Yani hemî şandeyên ku çûbûn hatin veşartin lê dengê Rêzar İlham Ehmed derket ew wek mînak didim. Yani ne ku tenê Rêzar İlham Ehmed weke wê gelek ku niha li vê derê şoreşê dimeşînin hene yên ku heta niha doza xwe diparêzin jî hene. Ji derve siyasî aborî jî beşekî pir girîng e ku hetanî niha jin pêşengtiya wê dike tevî ku berê di alî aborî da tiştekî li dest wan da nebû. Mal bi rêva dibirin lê her tim li ser bav an jî Kurd dihate hespandin niha kota xwe her derê de ji pêncî û şêstî derbas dike. Ez mînekeke dibêjim beriya di rojan derçûnên zanîngeha Kobanê bû, tilabê şagirtên zanîngeha Kobanê bû. Eger we foto dîtibin piraniyên wan jinên ciwan bûn yên Kobanê. Yên ku ji vê hebûna xwe mehrûm bûn. Dayîkên ku ziman nedîtibûn yan jî ziman derfeta ziman dest wan da xandina wê nebû lê zimanê xwe devkî parastibûn îro dan zarokê xwe. Weke wê fotoyê di destpêka şoreşê de ji bona saziya ziman dibêjim. Mamosteyên ku derbasî dibistana bûn yên ku dest bi zimanê Kurdî kirin ji sedî heştê li tevahî Bakur Jilatê Sûriye jin bûn. Weke wê gelek mînak hene yani eger ez niha behsa wê bikim mijare hevseroketiyê heye eger behsa wê bikim êdî dîtinên li ber çav ez qal bikim keçikên ciwan yên bi mira yên em di nifşekî ra bûn dema ku di axivîn berê tiştek bûn hat tiştekî din. Hêzeke hatiye ava kirin û niha jî xwedî derketinek lê çê dibe tê parastin. Êdî ez bawer nakim jinek li vê herêmê dikaribe wek berê vegere. Mînaka wê li Bakurê Kurdistanê jî ku derdkevin qada em dibînin pêşengtiyekî dike. Tu berxwedana Kobanê taybetî ji bona Rojava û ji bona tevahiya Kurdistanê girîngiya wê çi bû? Rêlber çi vekir û rêlber çi girt ev berxwedana Kobanê? Ez vê dikarim pir bi Kurd û cewherî bêjim. Kurdên ku hatibûn bin ax kirin, yê ku servan hatibû boton kirin, niha rabûn. Yani ji nebûnê bûn hebûn, ji mirinê bûn mayîn. Ji vê mezintir êdî hêzek tune ye ku binirxîne. Ev ne tenê ji bona Rojavayê Kurdistanê dibêjim. Ev ji bona hemî Kurda dibêjim. Ji ber erê li vir şer bû, lê berxwedaniya tevahî Kurda bû. Heke gotinek te hebe ku tu girîng dibîne tu dikare bibêj. Eger em behsa hebûna xwe niha dikin, em behsa rewşa ku niha em têda nedikin. Li Bakur Jilatê Sûriye xeteriyeke pir mezin heye hîn hetanî vê kêliyê bi qasî ku serkeftirên gelekî mezin hene. Niha rewş pir hesas û pir naziktir ji berê êdî ji qada şer derbasî qada siyasî dibe û muhtemel e di kîjan deqê de şerekî dî jî hebe ne diyar e. Ev ya bixwara bandorê dîsa li ser hemî beşên Kurdistanê dike taybet jî Bakurê Kurdistanê yê ku bedelek pir mezin ji bona Kobanê û tevahiya Bakur Jilatê Sûriye daye yê ku hetanî dawiye destek daye ji gelên ku ser sînor disekînin hetanî şervanên azadiyên ku li dema şerê Kobanê de derbas bû berxwedanek mezin kirin xwestek ew e ku rastî jî xwedî derkevin. Yani niha nepêva cuya rihetiye. Rast e şer kêmekî hatiye rawestandin lê ger ku em li rewşa tevgera siyaseta cîhanê binêrin em ê binin ku Bakur Jilatê Sûriye di her derê de heye û gefên dewleta Tirk hene jî li ser herêmê zêde ne û rewş bere jî belkî naziktir e pêwîst e bê parastin ji bo herî kêm we bi roja Kobanê dest pê kir li roja Kobanê û li xûna şervanên azadiyê xwedî derbikevin
جبونا واجی و جبو برنامه و گلک سپاس سرکفتنه که مزند خازم هیویدارم که هر کس هر کردک دکاره به پیک بینه خودی الخوا در بکوه خودی لگرتین زندانه در بکوون خودی لدستکفتین که هایی در بکوون تا که وکه برای جاره کدنه بن آخ نبن برز خزنه نبی ام سپاس کن جبو کتابلی برنامه امی یا پودکاستی بو جبونا واجی گلک سپاس سرکفتن به بله گودارن پودکاست خوبونه ام گیشتن داویا و برنامه خوشی مجرد برنامه ما یکی مجدار روزا کوبانه یا جهانی بو و حوالا ما روزنامه وان خزنه نبی گرینگا و روزه و برخودان کوبانه نرخان حتی برنامه کدن افدام و حمود ما خوش